پاپای واتیکانê پاپا فرانسیس koçberekî bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi balafirê bira İtalya û li navenda xêrxwazî ya Sant Egidio ya Katolikî li İtalya xwarinê ew kes li ser koçberan belav dike. Koçberê bi navê Malik Abo Mesîhiyekî Hesekê ye li kampa Lesbos li Yunanê di rewşeke gelekî xerab dabû berî koçber bibe xwendekarê hiqûq bû di dema şer de jî salên dirêj li Qamişlo derbas kiribûn. Dibêje şansê wî hebû ku ji aliyê papa ve were vexwendin û bi balafirê bigihê İtalya. Eger papa ew nebiriba İtalya dibêje yan ew ê di belemekê de bin av bibe û bixeniqiya jiyana xwe ji dest bida yan jî wê otomobîlekê lê daba û li dawî jiyana wî anîba. Ew koçber behsa civîna xwe û hejmarek hevalên xwe li gel Papa Fransiis dike dibêje ji bo wî tiştekî ecêb bû ji ber ku hejmareke kêm ya xelkê dikarîbûn li gel Papa bicivin û wêneyekî li gel bigirin. Niha bi sedan koçberên Sûrî li Belarus û li Yunanê asê mane meraqa wan ew e ku xwe bigihînin welatekî Ewropa. کوچبر سوری ملک آبو لسر داخوازه پاپا جگراوا لیسبوسه یا یونانه بفروکه دیچه ایتالیای و لدردورا رومایه لناوند خیرخوازی یا ساند ایگیدیو یا کاتولیکی خوارین لکوچبران بلاف دکه. Come diciamo, io ho preso un invito dal Papa Francesco per venire qui in Italia. از جالی پاپا و هاتم و خواندن بو ایتالیای براستی وکه دیاریه کی بو از به قاچاقیل فروکی سوار بوم آن اگر هبو ده دریا یانجی ده اتومبیل ده مربام گلک خلکی ده اتومبیل و بارحالگران ده جان خوش دزدان حتی نها جی اف یک پرزگیره که به تایبتی لسر سنور بیلاروس پولندای حتی نها 10-11 کس لور مرنه دوی ام باش بفکرن دا کو چوا بگهن جه کی وها خلکی که زیده کار خانی و مالن خوش دزدانه. ملک آبو ببیرتینه دما لگل چند کوچبران گهشتن واتیکانه او بریا نان خوارنه که لگل پاپا جویانه و بحثا دردو ایشن کوچبریه کرنه. Io per me è stata un sorpresa perché بومن سپرایز بو دما آگهدار بوم لسر سردان پاپا جمرا تشتکی زیده عجیب بو جبر هجمارا که زیده یا کم یا خلکی حتی لروما جیبن تنه دکار لگل پاپا بجوان آرمینه یکی لگل بگرونو خوارنه لگل بخون افوک دانا که خوده بو ملک لگل هوالن خواه یه نواندا ساند ایگیدیو یا خیرخوازی سر به واتیکانه کرستین خوارنه بار دکن داکو لکوچبرین در دورا رومای بلاف بکن لی هر و هر بالاوی لسر کوچبرین کو بریا دریای و سینور بیلاروس پولندای تینو هشیاری ددوان. Perché ho provato questa strada, se vai così come una persona da solo fa. جبر من افر جرباندیه و هنکن دنجی بخوا هول دابون از به آلیکاریا قاچاقچیان به ریا دریای هاتم همو ولاتان سینورن خوا گرتن ناخوازن هجماره که زیده و کوچبران بین لورا ام چه بکن یان ام لور بمینن آن کوچ بکنو لدرف بمینن تو بجارده که دنینه وکن حال سر سنور بیلاروس و پولندای کو سرما دبن پلیا سفره دیا هفدم لگل بارینا برفه لوان ولاتن سار اف خلق تو بجارده که دن لپیشیوانینه هر کس دوی تشتکی لخواره بکه هر وا جوان را گوتن اف یک تشتکی خراب او ادی ما کوچبر نوین Se escono tutte le persone dicono no basta. ملک آبو یه 33 سالی لباجار حسکه یه روجاوای کردستان خواندکار کلیجا یاسای بو پشتی درکتنا شر نافخوی سوریه نخواست بجداری دوی شریده بکه مالبات ملک خانی و مال و ملکین خواه فروتن و بر خودان یونانه دایک برا و خویشکنوی گهشتن المانیای لی او تنه لگراوا لیسبوسه ما آسه هاتنا پاپا د سال 2016 ده بو یونان و لیسبوسه تنه بو وی هیویک بو داکو بچه ایتالیای
لولو خان روداو. سپاس و تماشاکر و بخاطری